Osh kata ni UEMP tang hakapor election kum yu komet. Mat kabaar. Kare kasin ka banengkong baka jingciet MP. Kalong kaba pair bar kaba shit raham bar kaba syong shit tam. Hakaba paro ngimi pat ba balai tabot skram de shimpisa. Kabalai. Kare kasin ka banengkong hiru. Bahaka senginyo votes. Kadon tang kawai kalama chong kawai ke parti ke bakawai. Kabasau, kare kasin ke benengkong hiru, baki pat ba kin mi ban ban sakhi de lagi chong ki khmat, ye ke jingchop chong ukertong, ubaki ki de kashan na dokumen sim. Bar kasan, kare kasin ke benengkong hiru, baka sorkar, ka penjeri, de ka kondon iwai saw-saw si RPC. De ka ba ai daw, baka shimkia, halo ke traffic jams na panta, yu ka thot kayat kayang chung ki pat ba. Hare ka jing shisha, ka traffic jams ba malaka sengi pat de, hatu kala jupatiaw kata. Bar kebahan riu, kadai kasin ke benengkong hiru, baka sorkar kar hapan shimi kasin jam, ban wengi ka traffic jam sa kasinginyo bo, kabah nyaw. Nadu bangiyo ike jelah, kadai kasin ke benengkong bo MP jungi untam keput, hadu lailak nyaw po hajar votes, ya ukertong ububud, bat dah silak, kalai hajar tam ke votes selada kinlang, ya kitu kisan ngut kiwi-kiwi kertong kiba airang pasya, bat kebapra. Kadai kasin ka benengkong hiru bangin yo UMP ubating bad ubaburom yu ublay ubabosyo yu ublay haswa ke paro bad kabakhandai kadai kasin ka benengkong hiru bangi chet nong mikmat daki no hikai daki businessman bad kabishpau kadai kasin ka benengkong hiru bangin yo sngowe ka kantien ai kublay da ka kantien kasi bad ka kantien karo na unong mikmat jungi balong UMP na po na meklaya apo lok sabha Barkabakharway, kadai kasin ka benengkong hiru ba OMP jungi unyang marway lanin neutral. Klam dadon syakanu kalyang persya dan syakalyang sensya. Barkabakhara, kadai kasin ka benengkong hiru ba OMP jungi uklam lej banjit yung speaker kalok sabha namar ba Kim Yo yung ukertong bakiamon lang. Barkabakhalay, ya kapor kabansawan ngimtip ya kata. Tang batang kawai ngitip baka parti VPP jalele ruya kanam syet kalah ini pai ba. You know, VPP decision is the best. Why? Because